Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар аввали видео мехоҳам дӯстони азиз шуморо бо он шахсоне ки дар курси ман иштирок карда истоданд шинос кунам, каналҳошонро нишон диҳам ки чӣ хел каналҳо кушодагӣ ҳастанд, умуман чӣ хел ҳамроҳ кор кардастем гӯем. Аввалин шахсе ки мо ҳамроҳ корро сар кардем Апай Нигина мебошад. Апай Нигина аллакай каналашонро бо пуррагӣ кушода. Дар муддати 4-5 рӯз аллакай Апай Нигина бо пуррагӣ ютуба ёд гирифтанд ва аллакай каналашон тайёр ҳастад, суратош, номаш, ҳама чизаша худшон кардагӣ ҳастанд ва ҳатто якта видео аллакай тайёр кардагӣ ҳастанд дар бораи пухту паз. Дар ин канал Апай Нигина на танҳо пухту паз мекунанд, балки лайфхакҳо, чӣ хел кору бор кардан дар кор дар ошхона, чӣ хел пухтан, шуштан, умуман гӯем дар бораи ҳамин видео мекунанд ва Апай Нигина худашон дар видеоҳошон гап мезананд ва баъди ин ман ҳатман як видеое ки тайёр кардагӣ ҳастанд Апай Нигина мемонам, то ки шумо бо пуррагӣ тамошо кунен, бинен ки видео чӣ хел ҳаста. И якум видеошон ҳаста ва ягон бор ҳоли Апай Нигина видео кардагӣ нестанд ва ҳатто гап задагӣ нестанд дар видеоҳошон. Чӣ хеле ки гуфтам, ин аввалин видеошон ҳаста. Дӯстони азиз, аз шумо илтимос мекунам ки обунаам нашавед, агар як борам хел дар омада ҳамон каналро бинен, видеошонро тамошо кунен. Ин пеш аз ҳама барои ман бисёртар зарур ҳаста ки баҳоҳои шумо, яъне фикру ақидаҳои шумо. Дӯстони азиз, ман низ мехоҳам фаҳмидан ки умуман ман бо ҳамин блогерҳои нав чӣ хел кор карда истодам, чӣ хел фаҳмондестам, хуб ё ки не. ҳатман дар поёни видеошон фикру ақидаҳотонро нависен. Чӣ хеле гуфтам, беҳад барои пеш аз ҳама ба ман зарур ҳаста. Ман мехоҳам фаҳмидан, умуман гӯем ин аввалин кори ман ҳаста, гӯем ки ман якта бо ҳар як блогер кор кардастам ва аз таҳти дил ҳаракат кардастам ки хуб нағз фаҳмонам ва нағз дастгирӣ кунам. Хостам дар видеоҳо нишон диҳам ки чӣ хел блогерҳои нав шудастанд, дар бораи чӣ видео кардастанд ва ҳатман видеоҳошонро низ дар сообщество мемонам. Дӯстони азиз, дар поёни видео дар комментария ссилкаи ҳамин канал ҳастай ва чӣ хеле гуфтам, бо баъди ин видео мемонам. ҳатман тамошо кунен, фикру ақидаҳотонро нависен дӯстони азиз. ва мо бошад дӯстони азиз, акнун мерем хони момош. Соат 12 шуда аллакай. Ай саҳар боз ман хестам, кору бор кардам, кӯдакоя тайёр кардам, субҳона додам шуна ва аллакай соат 12 шуда ва гуфтем ки як берун ҳаво беҳад нағз ҳаста. Салмона низ чархзанӣ барем. Ин якум бор аст ки Салмон коляскада берун бурмадестай. Тамошо мерем, якбора хони момош метуроем, баъд бо бегоҳ мебием. Чӣ хеле ки гуфтам, ман Нилуфарро боз баъд додагӣ ҳастам. Хондана ёд гирифтанда, аввал пеш хонаи очам шонда мерам онҷа мемонмуша, мебинам ки чӣ хел якум рӯз шиносоӣ шавад. Шавҳарам чӣ хеле ки гуфтам нестанд. Салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали кошонаи ман. Тайёр мекунем котлет бо гӯшти мурғ. ба мо лозим аст нони қоқи реза карда шуда, зирак, 2 дона тухм, нон ва ё хлеб, 1 дона пиёз, сир ва гӯшти мурғ. котлетҳои мо ҳам тайёр шуд. тавсия медиҳам ки тайёр кунед ва чӣ тавре ки ба шумо писанд аст ороиш диҳед. бисёр ҳам бомаза аст. иштиҳоитон. ва мо бошад дӯстони азиз, акнун мерем хони момош. Соат 12 шуда аллакай. Ай саҳар боз ман хестам, кору бор кардам, кӯдакоя тайёр кардам, субҳона додам шуна ва аллакай соат 12 шуда ва гуфтем ки як берун ҳаво беҳад нағз ҳаста. Салмона низ чархзанӣ барем. Ин якум бор аст ки Салмон коляскада берун бурмадестай. Тамошо мерем, якбора хони момош метуроем, баъд бо бегоҳ мебием. Чӣ хеле ки гуфтам, ман Нилуфарро боз баъд додагӣ ҳастам. хондана ёд гирифтанда, аввал пеш хонаи очам шонда мерам онҷа мемонмуша, мебинам ки чӣ хел якум рӯз шиносоӣ шавад. Дӯстони азиз, манамо сиёвуш кати омадем. Нилуфар бобош айни мира омадан ва Нилуфар кати рафтан бозори Шанбе бозор. Аммо пиёда омадем. ҳам хел ҳаво хушрӯ, хел ҳаво нағз барои прогулка. аҷоиботай ҳаво. Инҷо омадем сиёвуш. Бас? Йогурт мехӯрем.
Розі хона дроїм, ба мекшуємше. Сіауш Нілфар якта соку якта. Ма сок. Чі мехліба? Йогурт. Дарсем хона дакшуємше, бачим та. Ай همو خونه تا همجا اومدن نکنم خیلی بیزار کرده گویم همین ای خانه دا آب همه چشونه دادم با برواردن همونجا که ای همین پیش خانه ایستشدیم پایان ای راهی ماشین گذاشتیم سیاوش آب من همی احوال دیر هم خیلی عصبانی کرد ای همو پیش خانه گویم به حضور تا اینجا نه اومدیم دویده اومدیم که تیز یکو با یکو مگزین هم نیست خیلی اونجا تا اینجا اومده اگه مگزین آنها که آب گیرم شد و تا همین پیش خونی ماماش آمدیم با ای مگزین گنجینه در آمدیم سوک یogurt گرفتیم شد بعد موجه رسیدیم چی در کار آب خریدن ای خونی ماماش آب میگیره یخ یogurt کشم شه بیا ما خیزم کشم شه خانه درویم و باش ماماش اجداد کنیم ای شنبه بزرگ بیرند هوا عجایبات سالون امجا تا اینجا دم گرفته آمد آفتابک خوشرو هوای تازه ساقینک نه هوا باید خوشرو دوستانی عزیز من این ماماش این کورپاچه برای سالمون درخت تیار کرده هم خوشرو کرده ببینید مایده چه های تگاش پاپلین کرده گیو بالاش پارچه هسته آها Сеуш съемка ходите. Ручной именно интересно не выпустил. Живашка ходит это? Действительно, анор худа инжа шакида. Биничаш макош. Маннахаш. Kendi dandanоша нишон тяд. دنداناشا کن کنه جواشka خویشه تماشا داره işkam çayım işkam çay دوستان عزیز نمیدونم چم چهارمغز گرفتن برای فروختن چهارمغزشون خوشرو یک شما سفیدی خوشرو هستن که با من اینجا یک لینچه دیگه نمیدونم چی دارد خیلی من اینجا قچی بسیار ندارن بازی رو دادمشون میرن برای همین باز بالکن ایوهشون اگرشون چیکو کردیستن ما نمیدونم ما ایرپورت رفتنی هستیم گلو چه میدن ایرپورت رفتنی هستیم هوای گفتن که و تیار شویم کودکو کتی همه کسا یک چرخ زد میرویم اوچه گفتن که همجا شین نرم من گفتم نه من باید روم برای اون که خودش امروز بعد ابد تا بگوها و چی میگویند ده همینجا من از ساعت 4 شد نیلوفر رفت یک ساعت برین درسش خونده گویم کتی معلمه منم رفتم کتش که تو که وای نکند یکم بار رفتیست یکم تر پیشش داشتم شرم داشتم خیلی شرم داشتیست گپ نمیزند ای شرمش و بشه وای بعد گفتن که شما خسته روید من خطیش خودم وای میکنم گفتن که نه خیرت من خستم آمدم چند پس تلفن کردن گفتن که وای خونده استیم خیلی تلفن وای کردن موندن پیششون دیو بعد بینم که نه بعد برابر امون وای خونده استن آبی وی گفته حرفای تکرار کرده خیلی بیاید کنین نیلوفر یک دو هفته فقط روزای بخدنای میبیاد تمام و برای اون که دیگر روزا سعدی که برای می خیلی بیاد کنین دوستان عزیز چخلی که میبینید من خانده اونجا دست نیلوفر کتی باباش خوندستن باباش نیلوفر یاد دستن کتاب خوندن و دوستان عزیز ما ایرپورت نرفتیم برای اون که ما تو تیار شدیم اینجا آمدیم یک روز ماموش برای کودکا خوددوگ خریده آورده که بدن هم خیلی بامزه بود که خوددوگ نوک شده شده که پیشی بازار پامیرده کسی اگر که اچ کالسک باشه دیگر همونجا بیدن خوددوگش بهت بامزه و با ما همه کسی گفتم که بیا رویم همونجا خوددوگ خرید
با اونجا رفتیم خودک تازه تیار شد تا گرفتیم آوردیم چون уже وای شد من گویم شام نزدیک شد برای همین بعد گفتم که بیاین خوب ترش که کودکی مایده که ایرپورت نرویم با یگان روز دیگه بروقتر میبیایم گفته با اومدیم همین خانه داشتیم کارو برکتیم من سرازه وایده با شخصانی که وایده کورس دا اشتراک میکنن صحبت کردم هازینا من اینجا پلانشت ویدیو سیومکا کرده ویدیو урок گویم سیومکا کرده رویشون کردم که تا که بینن گفته انا خیلی دوستانی عزیز همین کتی влога با آخر رسانیم فکراتو کامنتاری ده نویسین این влог درباره همین کورس شد گویم من میخوام شما در ام خیلی یک تا اون شخصانی که کورس دا اشتراک میکنین یک تا نشون تیم و شما بهاتین من هم خیلی سهر کتی همین ویدیو میمونم و انتظار میشم کنید چه و فکرها میشه دوستانی عزیز حتما دستگیری کنین من دستگیری شما انتظار هستم خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر